Kurumjari, SKTV News, you may pronounce the Manipur File Secretary Premchand Taramok Manipur, how keep a chahi, English in any Kulhumdogi me, Tarigi, Horki, Irang number, Murikanda, Mio Kayama, Lanjarin Hoykshu, relief came to lady have wafam si, Miamna, Kangar wafamni, Adumakpu, Lady Riba, Lanjarin Lady Riba, internally displaced person singer say, December Ta, Faubogi Manunda, relief came to Magi Yumda. Halagani aduga miyam na su maruina relief came le miyam na panori ba si December faubugi manungdadi hai riba hojik le riba Manipur ki lengak na IDP singa si makoi mafam sabada hongdu khalagani haibgi wafam asini duga amaromda khudong chadaba kya marakta ana ya gaurakpa aduga ana ba yengma ngamdabadagi miyoi leitaba sudmak yaunarabani hojik su senthok lambi leitaba aduga tungan ma khudong chadaba marakta IDP sing leiribani hai riba khudong chadaba sing asigi marakta leiriba awaba naba kya asi yengchen biyo haidana IDP sing na sit in protest fawu tawkhiba leirabani adumakpu thajaba pirakpadagi December faubugi manundasu kogi leiriba relief camp sing asi lehelawai wafam chaba sing lehelagani habigi wafam si lakhrabani adubu hariba wafam sing asi kadai fauba koina miyeng changba yaribagi maruoina relief camp leiriba sing asi atopa relief camp amada khara hena hanma relief camp amada leibadura pami base natri haregana makoi gi maramda mayumda hanmadura pami base IDP sing khaliba wakal sing asina karino aduga government hariba Piriba assurance na kaino haiba hiram masi yumpham orika ngasi khanaba thamjariba topic asi IDPs struggle on December haiba hiram masi mtangani haibadi December si ki phawgi manungda piriba assurance da hena miyeng lakpa aduna hariba hiram masi khanaba idam election biriba si ihan hanbada agi hek oi tham election biriba si Manipur University gi Department of Economics ki Professor Biriba Oja CHINGLEN MAISNAM Oja Wantan Mokshari Matang election Biriba sina UNI gi Bureau Head oi Biriba Oja NINGTHOUJAM SATYAJEET Oja Wantan Mokshari adu oi tang election Biriba sina Sujampur Maitai United Committee CMUC haiba yes si ko convener oi Biriba NABA NINGTHOUJAM ni NABA Oja Wantan Mokshari ai han wafam si NABA dan laksage NABA IDP ki singi su yam change ba do jam pudagi national ba singi makta so moiba tongan ba khoi ki khana ba su yaw khamni mamang da haibata NABA maruina jam pudagi lanjil lakhi ba haibata hek ta ba noi to hai ware to dum haijare war we be de IDP singna sit in protest toki aduga hai ba sit in protest se amuk tongan ba thajaba wafam ahum kogi thabak to onthokani haibagi thajaba si chief secretary ne pirak padagi handoktuna hojik simu hari wafam singsi thabak to onthokna bidamta ngai ri haiba tare aduga atopa tongan function singda chief secretary ne phonukhibu wafam si December faubugi manungda leiriba aikogi IDP singsi relief camp te lehelaro haibni relief camp si uthalagani haibni tongan ba resettlement to biya ba jagada puraga lehenabagi wakhaloni mangna hayari basi adubu ayambana mayamna khanabada December faubugi manungdi iranglu chendro male mayam se changal laga lehendro male haibagi confusion amadi lei adumakpu chuchampur chatlaga December faubugi mung leiru bai basi kashu yamna khudung chaga dabadi mandi haibasi dum khanabu wafamni aduna hiram masigi matangda akogi chief secretary na pire thaja basina karino adu IDP singna thamli thaja basina karino haibasi hiram sigi matangda tentanga thambiyo the SKTV Butaram Thakapung Doctory Singna Ekoi Hojik Ekoigi Tasengba Ekoigi IDP Singi Ekoina Mamang the governor the Tamjagi say 2025 ki March ki Tang Traum Doida Ekoina Point Marie Yauba memorandum of Pisala Matunda 2025 ki April ki 21st ta Ekoina Ani Muka Punna Point Turk Sekoina Pisan Jagibini Masi Ekoi Tabak Wino on Torok Tabadagi Ekoina June ki tang kuntarukta memorandum reminder oina apun bo point taruk se reminder oina koina pisan jaraga numit mangani ultimatum thabani numit mangani manung sida karigumba government na thabok oina pangthuk pirakta taragadi ekoi sit-in protest relief camp da numit humni continuously tawraba matungda adugi humni du somuk tabirakta boi tardi marini subudigi ekoi madudigi hena akanba khongjang ekoi democratic oiba mong da changsan jangane haina ekoina chief secretary masamak hakthengna ekoi thengnaraga ekoina thamjaramani madudai da July ki tang ahum phokta report che
जुलाई की तांग अनि फोक्ता रिपोर्ट से लाक्तबदगी तांग अहुमदगी एजिटेशन जे खोई हौजबने अदो लाइबक फबदगी तांग अहुमदा पुंग 10 गा मिनिट 95 दा गवर्नर न कोरपदगी एखोइ से गवर्नर गा वरी सनारे अदो माना गवर्नर की साइट की थाजबदी दुगी मतिक पिरे लोइना पॉइंट तरुमुक थबक ओइना पांथोकने हैना अदुबो एखोइना हाइबसे थाजबदो पाम नतबा थाजबसे थाजब पीरगा थादरकसे चही अनीगा था अनी हेंजलाबा मधुदुना एखोइना हाइबसे थबक ओइना इम्प्लीमेंट तौबियो हाबने तसेंगनम एखोइ आईडीबी सिंगना ngasi तालिबे डिमांड से एखोइ बेसिक नीड तुनेबा रिलीफ कैम्प दा एखोइ चही अनीगा था अनी हेना लेसलपसिदा मसिदा अवाबा मयाम अम मयोंगरी मयाम जे खितंग कोकनबगी दमकता मधुगी बेसिक नीड तुनेबा एखोइना पिबियो हाबसे अदो माना गवर्नर के साइट की थाजब पिबुदी एखोइना यारोय थबक ओइना ओंथोकपियो हाइना एखोइ एजुकेशन जे मखाताना चथबने हथबनेबा अदुदगी मखाताना चथबदगी निनी सुबु नुमिसिदा एखोइ अमुक खंगदना अखोइगी गवर्नर की सेक्रेटरी ना अमुक कोरपदगी एखोइ पुंग 12 दाइदा अमुक फमिनरे अदो फमिनरबो मतुंगदा अमुक सीएस का अमुक पुन्ना फमिनर मतुंगदा ऑर्डर असि एखोइ ऑर्डर अहुम अमदि थोलानी हाइबगी एखोइ मदुदगी अमुक तांग अहुमदगी एखोइ एजिटेशन जे विड्रॉ तौजबनेबा मखोइना हुजिक अखोइना तसेंगना अखोइना ख्वाइदगी इहान हाना पामबसे अखोइ रीसेटलमेंट जिने अखोइना पामबसे मरमदी अखोइ इसागी इरमदम मनी चुचानपुर हाइबसे अखोइगी पोंगनफमनी मणिपुरनी मसी फॉरेन कंट्री नते अदुबो लाइबक थीबदगी ngasi अखोइना रिलीफ कैम्प दा लेइबनेबा अदुना अखोइ इहान हाना अखोइगी पांदमदी करिनो अखोइ इसागी युमदा चंगबदने अखोइना पामबसे अदुना हारिबा तांग अहुम सिदा चीफ सेक्रेटरी की साइट की मा प्रेस कॉन्फ्रेंस ता माना दुम लौथोकचरे दिसंबर था मनुंगदा अखोइ आईडीपी लेरिबा रिलीफ कैम्प दा लेरिबा आईडीपी सिंगसे लोइना मसा मसा के मयुंदा चंगहनगनी अदुगा फेस अहुम थोंना चंगहनगनी फर्स्ट फेस सेकंड फेस अदुगा थर्ड फेस सिना अखोइगी मदुदा चंगबद खुदोंग चादबा लोइनमक चंगहनगनी हाबनते मदुदा चंगबद खुदोंग चादबा सिंगदो प्रीफेप ता लोइना लेहनगनी हाबनेबा माना हाबसे अदुदा अखोइना याम नुंगाइजबजे अखोइ दिसंबर फाउगी मनुंगदा FMR का से इम्प्लीमेंट तौरागा गवर्नमेंट ना अखोइ इसा के युम का से उगदोरे लंपाक ओइना लेजरगस उगदोरे हाबदा अखोइगी कन थमोइसदा अदुगी मतिक नुंगाइबा मदि फावयबा अदु ngam खंगदरे अदुबु चंगहनगनी हाबगी गवर्नमेंट साइट की मसिजना हंदक 23rd कनो सॉरी 3rd May 2023 दगी सिना हानमने हाइना अखोइगी नाकोंगसिदा तायबा हाइदि इसागे युम चंगहनगनी का हाबसे सुमाइना CS नंगा लाप डिसेंबर फावगी मनुंगदा अदु माना गवर्नमेंट साइट की हाबसे फेस अहुम थोना चंगहनगने हमने फर्स्ट फेस सेकंड फेस अदुगा थर्ड फेस सिदा ngam रिहेब कनो सॉरी प्रीफेब्रिकेटेड हाउस थमनगने हाबने अदो अखोइगी डिमांड मदुदुमा अखोइगी पॉइंट दुदा पॉइंट नंबर 4 दुमा मदुदुमा कंप्लीट ओए पूरा कंप्लीट नतरसु मदुमदि खरा मकुंग फारेन कोइन लौजेब रीसेटलमेंट ऑफ आईडीपी हाबनेबा अदगी अनि सुबो पॉइंट दना मोइन लाथोरिसे अखोइसे रिलीफ कैम्प दा चाही अनि रिलीफ कैम्प दा लेबसे अदुगु मति खुदोंग चादरे हाबदि अखोइना हाइदरगु सोलेबा मयाम अमदि गवर्नमेंट मोइ मसामंग लोइन खंग कामदा बोराना दंबुना फीना मोबा बितंगना खारगा लेबसे अखोइ चाही अनि हंजलाबने अखोइ मैतेगी चनबीदा अखोइगी मतैदा मतै उरग मको खुंबा मतैगे फुमुंग थांनबा यादबा सोकना पानबा यादबा सिंजे अखोइ लोइना मांगसलाबने तसेंग हारगदि अखोइ कौसलाबने अदुदगी अमुक था तरु चाही अनिगा थानी हंजलपसिदा हौजुपोक्ता अखोइ चुचानपुरगी मिसे नारगा सिबा सुसाइड तौरगा सिबा अदगी ट्रॉमा नारगा सिबा अखोइगी मको अखोइ कहतरे वखल लेनाना सिबसे अखोइ लोइना वखल लेनाना हाइजबदि नसेदेको वखल लेनाना सिबु यावी बुलेट इंजरी दे सिबु यावी अदगी अखोइ चुमनगी नारगा सिबु यावी से लायंग मंगमदना लोइना मक हाइतारेने मी हुंफुग तरुक सुरेबा अखोइ चुचानपुरगे सिदैसदा मी अमगा वाले अमसिगो हुंफुग तरे सुरेबा अमसिदि अखोइ तांग अहुमगी 3rd May की तांग अहुमसिदा अखोइ लान पुन्ने चेंथोकमिनरबा मतुंगदा तांग 4 सिदगी मा अखोइ आर्मी कैम्पदगी मांगखिबनेबा अदो हुजुपो मागी चांगजे फंगदेबा अदो अखोइनि दि सिरे हैना लौजै अदो हुजुपो फंगदे पुन्ना अखोइ मी हुंफुग तरे दि सुरेबा सिरिसे अदि तादि सुमाइना कुइना लेसलागदि अदोमदुम हेंकलकनी हाजनिबा अदुमाइना अखोइ गवर्नमेंट साइट की पॉइंट अनि सिमा लौथोकपिरे अहामदा रिसेटलमेंट सिमा अदुगा रिसेटलमेंट दा ngमोदबो कांगुदो प्रीफेक्ट चंग प्रीफेक्ट मतम खरा अखोइ लेगिने हाबसे अदुगी मतिक नुवाजे मरमदि प्रीफेक्ट यामना लेनिंगुबुगी वाना तबा आईडीपी सिंगे मरमदि अखोइ रिलीफ कैम्प दा चाहि अनि लेरपसे रिलीफ कैम्प मनुंग सिदा यामना खुदोंग चादबा मपान दुमाम थोपोइरो इमुंग मनुंगी ओइरो करी ओइरो अदुगी कनोसु लेतरे अखोइगी
privacy su kenta leitere seng na hagadi mate manau po sakrina nara kadore ba chahi ani henjala ase mate manau pau phawna ba di imung manungi awara pa tathok tasin to udum matam su khudong chab am ta leitere ne at least thamani do itar su kadang akoigi prefecta leinabi khudong chab am pira phase masi musi am nungai jire adik ahum su buda moina point law thore je hoji amon de sa da su order yawe tang July tang mari da dum lathok pire akoi deputy secretary home gi side tagi e hira sing digi akoi mana bise point number 2 management of relief camp by IDPs adigi point number 3 ga punna point ani mari simidi lakte issuing with the documentation for IDP gi masigi point number 3 sida akoi yam khudong cha da bise kenam tamda 3rd May da torok pa khang da irang sina akoi se yungi pochai karigum amata puba nangaktaba sumnatagi akoi hakchang manung diarba thawai je khakna hinna ba chenara panina akoi da document aba document je kari mu yaurok tereba paisa nungsa isagi che chang aadhar card certificate ke gas kem the yaurok taba aduna chei ani khara hela posida akoi da document ta thokpagi khudong cha da se relief kem da kematik mayok na yam chaw mayok na ba adagi madugi chathok chachingi bara leitaba lowdaba adudigi aadhar card angang sing kap taba school da enrollment of the aadhar card mathau darba thabak apply torokana ekogi SC certificate pamakpa OBC certificate pamakpa domicile pamakpa birth certificate pamakpa sumba document mayam se lothokui khudong chaba se ekoida sumlei leitaba haitara ado hando hujik ekogi demand sina lebok phabadigi masi madi pura fulfill tore okay na bai next one lak sege akogi hojik lei ba pibam masida haiba tare IDP sing se hana ka hena laurom da bani ngangam da bani dubu khongjang phaw chakal la kana hojik ti lengak si marol khara lol pai mami tai dubu lola iba marol asida aikogi false promise khara yaura bra apaba khongthang oraga su hena hajin ba ngamoi da bade hena mayam da manglan mangan ba yaura bra haibagi ofam simadi yawo male sai December gi matang si masinena oja chungin lakse oja December fawagi manung da nakoi gi yum da halanna ba tawgani haibasi masi tasengna khoi ngammoi haibasi khoi dum khangi hoi ngamba oisunu mayamna pambasi madumagni mori gi kangbuna mori da hanjakhiba chuchampur da hanjakhiba tek ta kaidana nuaina panjakhiba leijakhiba hana gumna kangbuna hanjakhiba masi pamba ngaktani dumakpu masi December fawagi manungna phase ahum thokna tawraba matungda halangani haiba wafamsi haibiri haibani adu itaragani masi akoina kadai fawam hariba jangan nabo honariba sida miyeng thamba yaribage khwadigi maru oribasi chuchampur ga more ga kangopiga ahumsi haibadi hariba ahumsida mayamsi lehaladabani haibagi harawa nungaibadu amuk phawolaga amuk madu yadre haidana relief camp ti khitang condition phaba prefabricated house ro amuk thambiga doribra madu amuk mayamna pamadoribra yes yam ka hena pharam dabadagi khitang pharakwa budi dom nungaigani madu mahausani adumakpu tasna pameba sing adudi progna bhona bada matam changani haibasi mayamna panwa fam mani dubu ektamak December fawagi manung da kana deadline pirak pasi yes ngamagodi yam phore ngamdraga di miyam namu chida muk nungai to jung phau dinu ja kamai heng pi ja yan han bada ina tang lokal ga thamning base koi mamang fam ne kre khwadi sathi ba humanitarian crisis singi marakta koi Manipur da thuisi so amane ado masigi akogi issue si priority basis ta local laga we national agenda oibadi oide si amai ta ba mani adu amarom dana koi international koi amnesty international gu bana di masi international agenda wen pukala ne ba ko ngasing ngasing moi pukala ini adu ga lonena an muk thamjaning ai si mogi amna vulnerable situation si mayok na re se koi loi khangena tra haidi koi si habiri ba mayam sini koi IDP gi ziki representative oina habiri ai si Cindige hari si thamo dige hari ne heart dige hari he no ko di taning ni makatan su taning ni ko di hai ya basu hai gre ne ne ya basu ne gre adu thamo dige voiceless sing voice si yam ta ba koi mathok ta na idi tar kan su ko da su feel to ko adu masigi ko IDP gi si issue se masi no ma khaki nataba masi di ko gi issue si loi jabok te masigi issue si priority basis ta ko khana ba yam mathok ta aduga aina khwadi nungai jada ba mana khogi yam nungai amarom da nungai ba pawa aduga nungai ta ba ani pun ba mix oi ba haitare ko
ओरिसी कइनोदा डिसेंबर दगी होंदो हलगनी हाइदि मसी कोई केम से क्लोज तोरगनी हाइसे मसी ताबा मतमदा नुंगाइबा अहान बद नुंगाइ फॉर्म द कुमना खंजल कांदा मसागी कोई क्लोज तोर कांदा मोय कराइ लेगे तो नो हाइसे सोय मतंग सिदि कोई द अरुब म लेरि बको हाइदि हुजिक लोक सभा की मागी सेशन तांग कुमा थोइदगी जुलाई की तांग कुमा थोइदि हौदोरिसे मसिदे असोंबा इशू और कदोर पोसिदैदा कोई मणिपुर की सिगी वायलेंस तोइब मणिपुर की कॉन्फ्लिक्ट जी अब कन थोइब सिगी एमपी म ओरि भौना कोई मागी वोटर सिंग उनबसे मसी कोई मीटर सनी है कन तेन कर मफम दोक्ता संग यादबगी लेरिबा फिल्म सैदा हुजिकी हारिब क्लोज तोरनी हाइदिसे मसी क्रम मोंग तौदुनो से कोई म्यांमार दा रिल कैंप फैम लेको म्यांमार दसो सिगे कोई इंटरनली डिस्प्लेस पीपल आ पंग लाई हेंदोरक्तना स्वाई योक्सरक्तना जिक थबक इशू मैम ओरिजिन मोगी कोई नेनर को मतमदा हायबा अखोगी फोर्सिबली मोसी अखोगी क्लोज डाउन तौरकांदा मोसी लेबम चाम लेक्तदना साइ ngौचतनरक्तना लेक्तना मोसी अखोगी करि हाइनी याम अवाव फिल्म दा अखोई मैम न हाइतारे को अदुना आइना सिदैदा उजदबसी सिगी ममांग सिदैदा होय क्लोज डाउन तौबगी थिंजनबगी प्लान दुदि लेरे अदु अमरोमदा मखोगी रिहेबिलिटेशन की नत्रगन कोई खुंदा लेता हननबगी अदुगी प्लान हाइदि कंप्रेहेंसिव ओइबा नेशनल लेवल की प्लान दी उदि हाइदि मदुगी प्लान हाना तोबम थोइदना को अदुगम थौरांग मचौबा थौरांग अमा मदु अखोगी मांगदा उरकांददी ओ अखोगी लेंगाक्सी मसी अटेंशन पिद खरदि तविना आइसी हौजिति परसेंट रूल मनुसु ओइबनिना नेशनल लेवल दगी मसी तोरकदमने सिगी मतंगदा अप्रैल की तांग अहुम गुम ओरंगदो माले असम दा अमित शाह लाखो मतमदा लाउथोएबा कोगी मणिपुर की लेरिबा हुजिकी इंटरनली डिस्प्लेस पीपल सिंग से मखोगी सुम मखल की पैकेज अमा कोई लाउथोकनबा अंडर कंसीडरेशन खनरी हाइबी वा मताय अदो खनरी के मनुंग सिदनी हुजिकी हारिबा डिसेंबर दा सुमाइ तोना क्लोज डाउन तवरनी नत्रगना कोई मसी मागी लोशलगन हेतारे ने को अमा हाइरिसे अदा आइना थमनिंगैसे हुजि फौजि याम नोइतबसे असुक यामना साथीना कोई vulnerable ओइबा सिचुएशन में लेरिबा स्टेटा नेशनल लेवल की हाइदि लेंगाकना मदुगी दायित्व लौदना नेशनल लेवल की मसिगी असेसमेंट अमा ग्राउंड मागी ग्राउंड ला आकांड स्पोर्ट ला आकांड तौबसी उदे अन अखोइदा असुक सु मीडिया दा खरा हाइनबा जे अखोइ केनोना हार कान खरा खंगबा सिगी वानी चप चाना कोई मसिगी असेसमेंट अमा मागी मथक्तगी तौरकांदा मदाइदुदा कोई मागी मांग ताइबा अदु जिखारिबा प्रॉपर्टी मैम मांगिबा लाइफ द ह्यूमन कॉस्ट डेवलपमेंट कॉस्ट अते ते मागी कॉस्ट मैम मसी मतंग सिदा मदुगी इंपैक्ट मदुगी नीड्स दरकार लेबा नीड्स मैम दु पतना कोई असेस तौरगा अखोगी मागी पब्लिक की डोमेन दा थमसी उदे सि यामना लेबक थिबा मने अदगी से आई मामांग जो हाइजै जम्मू कश्मीर दे नांगी थोक मतमदुदा चलिसे अनिरक सुरे मदि मतुंग चलिसी अखोगी पार्लियामेंटरी मागी कमिटी पैनल की चलिसे अनिरक सुरे अकोन बैसी मी कुमापन सारिनी एमपी कुमापन सारिनी मदि मनुंग राज्य सभा लोक सभा मैम याउद्र मोइ चलुरगा रिपोर्ट टू अखोगी पार्लियामेंट थमननबा मोइदी अदुगी सेम साबदु लोइरेबा जुनगी तांग कुंथ्रा दुरगनि मोइगी अरोइबा खोंसा चरखिबदि द मणिपुर ददी अदुगुंबगी अखोगी मागी डिसीजन मेकर ओगिदोरिबा अदुगुंबगी पार्लियामेंट की मिहु अनि द वर्ष अहुम द वर्ष अखोगी मदु सेमदना लाक्तना असेसमेंट तौदना IDPs सिंगी प्रॉब्लम अदि मदु ऑफिशियली मदु थमनबा होनबी ममिसु तादेबा अदना ख्वादिगी नुआइतबदी असेसमेंट याउदना यामना प्रॉपर वेब असेसमेंट हदि लेंगा की माइकेटगी असेसमेंट अमा याउदना क्रमाइ तौदना मदुगी प्लानिंग थोरांग थोंसिलसे क्रमाइ यारकदुनि हाइसु अरुबा अमने अदुना मदाय मतंग तुदा लेरिबा अखोगी मोंगसे सि याम हाइजदब हाइतारेको दु आई सिमतंग हाइजगे कोई मणिपुर की मतंग सिदैदा कोई मणिपुर दगी मरोना रिसर्च स्कॉलर्स करना रिसर्चर्स करना मकोइना फोंगिबा सेफोंग अमगी मतुंगिना हाइदि आर्टिकल हाइतारे या फबा आर्टिकल अमा फोंगी मसिगी से कोई मोइसे सर्वे दे युमफम ओइबन IDP सिंगी सर्वे दे युमफम ओइबने मरोन मोने तबुबुदी कोई इम्फाल वैली दा लेबसिंगसिदा या मतौबनी अदा मखोई फाइंडिंग्सदा खरा हाइदिबा सि अमनि दंग हाइजगेको ngасai पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हाइजे सिगा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर मरोना अनि सि यंग मतम सिदा आइनि यंग मतमदा सुदेन सि याम साथिबा कन्फ्लिक्ट थोक जगानी अदो IDPs याम ले नत्रा अदो सुदेन द लेरिबा IDPs सिंग द असेसमेंट तौबगा मणिपुर तौबसिगा मणिपुर तौबसि हेन बजि थेंगने से फॉर एग्जांपल मोइ नारिसि हुजिकी हारिबा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से मसी मोइना थेंगरिबा रेस्पोंडेंट सिंदुना हाइरकबा गी मतुंगिना मोइसी चामगी मनुंगदा मी 34
66 masi thengnei hairiba aduga loina koi moderate anxiety masina koi gi mari thokpagi manung amadi masi thengnei aduga yamna severe over anxiety se masi chamai manung tramani na moi puthore aduga akoi gi makoi myam si manung state da magi mitmang makta da koi gi yakai thungai ba adai mai tha ba khot ba urak pase masi hom thokpagi manung da mari thokpagi manung da hom di masi urai hai aduga loina na akoi gi magi family gi member natragana koi relative hai tare ko masi moi mangda siba madu ubasi 29% di ui habigi wazu yawe aduga imung kainaba 19% aduga trauma haidi hack displaced over mitu dagi koi trauma loina basi 8% ni habne sing mayama koi masi mogi findings su dagi putrok pasi uziti globally khangre ko da ina hajani ni si lanai gi level da nataga magi NGOs gi level da civil society organization gi level da toan bada magi adugi assessment di lejeram be ai adu laingak na patana koi gi awang pathaki masigi magi committee ma experts sing yauna tawdna patana koi assessment ro kanda o sumaina masigi course sibokti koi course le darkar lai bensi hybrid sing basi amata tawbasi u deba aduna hybrid sigi assessment sima yam thun mathok tai lonena aina chapchan pamjabadadi akoi yuzigi hariba December si mai pa poisunu ngambasu egano tamudabu masigi mamang saida akoi gi lenga ki oiba madigi white paper ama sigi ko IDPs gi matangda masima amatang ai puthoningi adu hariba white paper se hositi parliament na mapung oiba daita lawrbani na madu parliament ta puthokna parliament ki member sing su madu gi debate tongna bagi khodong cha badu pibase aidiam chumnen kala Okay, tungan thorang kyam pahet kane hai basi yamna phai hai bidu karam thorang no kamaya pahet ka dori no karam matam da pahet ka dori no hai bidu miyam da chap chan khan maya ba white paper amadi mathau ta bra hai ba form jini emkha tarak pase oja ngasai gi December fau gi manung da hai basi yes khoi gi IDP sing su ha de um no ai tan hai ja bai tare khoi bu yengon da lehen bere sanga to na ada yengon da gi kitang chawrok pa okon da mu layu hai ri bra ID prefabricated hai jiu IDP myam lei bu jo ibni laina charami bu prefabricated ki mawong moto drainage yaw da ba nangna ba sajan ki ba ado masi jo amuchu muk lei ga kyam ko thammi do no maram di December da mai magi yum da halan ba basi madi ai gi experience da pawmi mo na madu kitang wa ga kan je ja adu ga khwari maru oina MP amana 200 meter lap pa torbung da gi kangbai bazar photo shaki hai ba permission pi ba ngamdra ba nase highway da hanjan na free movement ja handraba handaki thasigi mang amukso hauni hairiba madusu kamai to de khangdriba masigi marak chida makoina haribu wafam se parliament gi oina answer khumba nungaina ba hanai wamang ya libra habi wang sisu miyam na ngada ban tioja kamai thambi ihan hambada ngasagi khu oja na bana thambi ki ba adigi oja chingna na thambi ki ju de kitang taptha jar kan dai nam tang hojiki sidagi habet thamdra kan da khoi haibise manipur da khoi ki hakchang si maru e manipur gi miwe bagi masi akhoi gi manipur mongoloid akhoi manipur da leibesing che akhoi gi doctor myam na haib kan da tolerance level ji khra low oye haidi hakchang se sabu akhoi yu thak pada yam si bani manipur se drug ki kitang to da kitang si bani ara akhoi ji kitang hidak che kitang ha pada ko ki lenai khang di ama kitang ha pada human tolerance ki keno se manipur se akhoi gi mongoloid akhoi gi sai da leib kang gu se khra soli na haiba maduna ngasagi sina ngasagi du ki hapeta ama thamjam jar masi kamai to ke da ngasagi wai sin tar kan da akhoi gi Indian Psychiatric Society State Branch Manipur gi Joint Secretary akhoi Dr Nelson da hapet hangkan da man harak pasi hojik lai ba Manipur gi khisi lai myam se masi mating pangna na ba makoi ready da lai re makoi na chalaga akhoi gi internet displaced person me da post traumatic kanu me am tu di haibada nungai roi kaino di am akhoi gi data ma phan thambi khena ko masi loi mak narabni na masi singje phajana counseling wari sanwa ni dakar oi masi sinbase masi Manipur secretary si masing ju yam da ba aduna moina singe aduga pau phangna biraga arrangement ama tawbiu tawge moi soi sinjage haina moina amadi pau ma pibire mathang da ma thambasina khoi gi mokoina sum chatpa se nga sai ma habda document chapa kan sida layeng ba mi humpu taruk mi kai kai kita pasi layeng ma chapa se paisa su lei tab queue yam sang ba lei tamni na Jenims ki khoi gi authority wa sana ma tamda kaigum lingbi rak tar di internet space person je mo sa haibni ko mo gi queue se tonga na khoi gi link lep tana ba khra line ba special attention piu hai ba moi order to e na moi na gaina ma pau tambi re ba ko aduga si chathar kan se khoi nu kan se da Premchand yam luri se akhoi gi si cha han boro ba akhoi se thoi se nate Rwanda da thokre adi khoi tamon thambi ki ba ma thokre Vietnam da thoi Vietnam gi 2 million chat pa se masili yam lu ba se kamai to ga America da matam dura 800 yam lu ba matam li ba matam ni ko Vietnam gi thani ran to ko
800 can be dollar be minimum. But Hoji Indian money the 72,000 rupees be minimum. Heidi, Padaku be a Mose. Can I can mew Basina Pashalita di command of the Nova. Adu Ozana was an video Ozana ban a computer money, Hoji Powder, Pashaka, a quaint tab that is sing a mamma piba, Adusu Pachanga Tonga ni piba, Maduna Teva, Mew Bese, financial support, a matter car oil. Americana Mulam Junate, Vietnam Machado, $800 per month period. Adigi Germany na akhoi mayam la Syria di la mado 16 billion 16 billion euro paisa kai thoga mai macha su na te ko Syria di la mi si la hen akhoi sidi akhoi lam gi macha akhoi lam gi mi adu da po karo da pi do lupa changwa da tem sin laga lei re hai besi na ngasagi issue among lei re ko ngasagi kanu du lak cha dinga dei hai petang fact to thok cha bane ba ahum su le yam luri sin mo si comment to get akhoi ne pi ba paisa se Mogi Saribe Yung exercise as a high 1.3 plus 1 point something like home the Yotaba. You mamas have the boo, Ozana Buggy Yum say, Hanele Yum say, Punjai Jaigram never. Ozagi Nabagi China Foundation to Padalupala, Mangatum Zangarinata, although like a new people in a carino. I don't pee but Tori Basel. Masigi rehabilitation, as I know, Topanam the Toki Hematam say, Nasainus Yanka, the more the quiet the game when Hana Topach commented with the port of whom the PA, I'm the health. Ngasay na ayan am the health ki putok chay ito. Matang da mo na education dong piye. Hiding as hagi leribal tumham sa hong kang da badugi mo gi education nama. Matam da mo da right to work ama piye. Hiding as hagi Manipur government na lak tok siya handak ki employment da. Matang gi higi si to bada recruitment da makoy da mi do na government ki thaba phangjara tabak to bada kana doini aduna right to work ama mo ri piga da bane ba. Message da support tok na kay no kana financial boost ama yaw da bane ba. Vietnam na $800 pi adwai to na khoi chu mui amam da tha phodi haji le lam amasung property nga ko si government gi mathau ni government ngam haudrabni na chahi sina loi de phodi haji irang sina loi de phodi mayum mem da han de phodi tha gi 72,000 America na pikip duaina madu mo ngam darba su 60,000 la 70,000 mi khuding gi pi ni na tawta di haji paisa se tinga di oja Premchand kitang khan ne government jo ai tha bani ACP do sa masi takai la gi heba kanum la ka ne ba madu gi kanuma pressure ma pi da di yaroi okay lupa chonga lising am da tension na ba kha toraga nu ma gi chieng gra pi ba lupa marfu pi ba tension na ba do madu yaroi America na tawki ba Rwanda da tawki ba sam na African nation Rwanda Ghana na tawbang ngamaga India na kai tawbang ngamoy do no ha bise thamje ba makoi se million ngakte ni mun rehabilitate tawise 2 million 1 million akoi se di 1 lakh yo bana te ba nata 1 lakh yo ba je 60,000 ai se record te yung di kesam ya bana te ba mi million ni masi kari gi ngamoy do no ha bise mam thamjage ba masi gi sidagin chatharak ba akoi nang urisina mayam si lei ba mayam se makoi mayam se kadai da lei do no Kaman to do no haibam leba masi kari na kana political initiative am change ba hadi nga sagi yung da changba khot pa haidu MP amana changba se nga sagi mamin urab ni ko abi mol gi to min urab ni security le mi kanam leitram ni adu bu changba ya adram ne ba mi ama khatang changba security masamak su security phangba puyom yom ba press mam su yaw ba lekai su yaw ba duna changba yadraga nga sagi security su yaroi do ni mayum su kem daru doini wazam ya to wazana bu hai security ya chapana te na ta maduri kamai to dun hai ba reality hai bam su lei ba ani si yeng ma tam da khoi yeng do se ngasi se akhoi gi ngasai somna hang bi ki do election maya se haji july da monsoon session haudoram ni na government hang pa se sine khoi democracy gi khoi na phaja ba hai che Rahul Gandhi ne kai hack to jano mahua mitra ne kai hack to jano hai masi ma fi yang kan da kai bakhati tawgi hai ba December photo tawni na assembly da parliament ta pangai da high gradi hang bu ka wat kan ya dun chief secretary December mong da tawni ha bese lak thok khrabani ha bese madugi ma mali ha bese masigi se akoin hai na ground work ta di karim to ute yum ma sabada ru phai da 21 days ngai dia di natra layer sem da ya di ground work ti sung tok tok da na masidi icham cham ne assurance ma ngak sum hai bani madugi pochai am to ude haine thamjaki Okay. Haribo from 6 yam phajaba aduga miyam dem thajahan badi oiba adubu ground work ta akoina masi thabak da pangthura ka dore ko gaina haibasi khanba ngamdaba maram di thabak tawdaba nina adubu yam tuna torok po oisanu adubu miyam da handagi hauna tuan ba thajaba ke ama piraga themaga lakbadu kyam kuina dumana thamkidoi no haiba wahang simadi soidina lakani haiba ofam sim thamjage ai makha tarak pase aina badam laksage margoina nga sage demand sing mo koina pirekani haigre ada angang singi education gi boiro adeda nga sagi panbi khiba
leikidabsu humpu hele hare chuchampre lakpa singse ado hojik lei ba miyam ayambasu wakhal nuai bisu su yaram do mande aduga masigi matangda atopa mana ko gi senthok lambi haiba tare income je leitraga di kai gum thawam de yaroi doini aduga ngasagi resettlement si prefabricated house dum taragani haiba simti dum masidi dum palangai tum thargo chap manai haiba dum pakhang ne haiba tare maruina hojik si prefabricated house leiba chuchampre lakpa kamu su dum leiri aduga prefabricated house hai se akoina hojik thengajaba matamda koigi sawomung da leiriba asugum sidum oiduni haijariba adu masidi hanagi ju horoba leireba structure am khangni dubu saba walauba sing chandaba sing du oiram basu ai aidi hoji hoji leitriba singse adu masigi matang singse koina pulap na yeng kan da haiba tare maruina genuine demand sing asagi yumda hanbadu hek hanba yani yaroi na tagaju halagadi haibu wakhan nuai bin tongan bamni dubu hojik ori film sidi hanba yagiroi haibagi sugumba wakhalun kyam lengda banate nabaduna atopa demand sing haibu tare thenari ba kudong charba sing sigi marakta karam ba sing okoina pirak pa yabagi othok pale ren thambirek pale kari hen ba sing demand tona ba hojik same saraga le haibu thambi kainoni aina ngasai mamang na hejagibdo ekhoi se hojik se moina demand ahum se mari tare hojik mari se moina laukthok piragasu ekhoi ngasai agitation je withdraw hajagibdo akhoi matam khara potha jabane haitare maramdi ekhoi wali bading humanje main oina ngasai ujana panbigidu su hojik se ekhoi je kwai moina resettlement to biragasu government resettlement to biragasu ekhoi gi yum do rupa crore changa sabiragasu ekhoi karino su deje ekhoi gi senmilon je leitamnina livelihood ki support se amna maru oiba mase tang ani gi chief secretary thengabusu ekhoi na hai resettlement to dringai da hana ekhoi gi livelihood program se mai gi leiriba idp singji gi mai gi skill da lerek leisu haiba mina government gi job pibire lerek leisu government gi job opportunity sungai leitabuduna mai gi kaino da line du da mahadu magi skill gi matungina kano government side gi kari no to yaba loan pibra kari no implement to biyo haina ekoi point number 5 se si hana mapung phan biyo na ba si se moi hana dagi su thawk pa khale hojik hen ma thawk pa khat biyo ha na ba me adu dagi amuka khwai dagi maru oi bese loina budi maru oi adu dai da hojik ta ekoi da yamna khudong cha da busu mayong nei se ekoi gi point number 1 je mase ekoi na ha bese 2023 3rd May dagina 2025 ki hujik ngasi date nipan July ki tang nipan si bokda government side gi student gi oiba karigumba posak amta ekoi da mami ta dariba government gi side gi government gi school admission khatang free oiraga ekoi gi leirek su phangdaba leirek amaguma piba imamang gi kano do haijagare adumba leibani na ekoi gi isai su sing government side di hoi khara matam mi go ado anamana maximum IDP student sing jelo private school tammeba masa gi mama gi sana thamani lupa thamani mingon di pubani khangde do main to loi tamaleba adudra student gi package khar thuna laukthok piu habneba ada akoi governor thengna budu su dum haijai sisine yamna maru oi maramde akoi di hujik future leitere adu aigi cha sing sisu future leite boi tarde akoi pulap society ro ga sibu chamana na kedorni kaimu future leite ai hayeng sini aigi su future leitere ai sa su leite ko pulap sigim fatara adu maina asumba se haira matung de hujik moina haiba se student gi package se akoi gi scholarship basis ta hapta ani sigi manungda sumsoi soidana laukthorokani haiba gi madugi hazabadi leire maramdi paisa oigadawni madu khudu order thokpa yadawni na madugi matam khitang pibiyo hamneba ado karigumba masigi student package siga lemoriba point atai siga hapta ani ahum manung sida karigumba laukthorok taraba adui tadi akoi agitation se makha dum chathagi na ina koi punna leminari haitare okay agitation se edition macham tang khoina hamning mase ngasai gi akoi resettlement to hongene habise madi yam nungaire to ngam dabuduna mahaduna government gi site gi leire adugo masidesda moina hujik akoi yum sagani habise mase akoi chief secretary su dum hai ko lakh ahumna kamai saduna 1.3 lakh from PMAY dagi lawraga Prime Minister Awas Yojana dagi 1.3 lawraga adugo matungda top up from government of India dagi 1.7 lawraga punna lakh ahum sina akoi yum sagan hese akoi moina lakh ahum pira kamai yum saduna aduna sigi decision sidi aigi wakhanda akoi gi assessment mamang da pikhat ki ba akoi government da pigi ba akoi gi damage assessment do madu phajana study toroga survey toroga madu madi lephaninge ado si moina temporary
resettlement oiragasu akhoi suppose chuchampur resettle tawrani haraga akhoi compensation ga mari leina dabida government gi side compensation ga mari leina bida temporary settlement gi damakta akhoi yumse lak humna sagani haiba oitari uja yae ba ado ta akhoi resettle tawholani haraga lupa lak hum jina akhoi yum sarani ka habidi madumudi akhoi ai personal oina su yaroi amadi लेरिबा आईडीपी खुदिमक अखोगी 60000 हाइबनी मोइन हाइबसे अखोई चुचामपुर की 15000 नि मोरे सुगुनु नापा तांजेंग अमदी मणिपुर की लोइजंग या लेरिबा अखोगी आईडीपी मयामना अगी वखंदा मसे यारोय हाइना थमजनिंग अदो मसे खितंग नेबियो हाइना बा ओके लाग अहुम ना युम साबसी कमायना सागदोरी बनो हाइबा योफम सिसुम लाई हाइबा तारे मरमदी अखोइना युम अमा साबा मतम द कया यामना सेल चंगी हाइबसी मियाम न कंगा वाफम नि अदुमक पु हेते लमसम द लाग अहुम गन हाजन बा मसिमक वारी ngैगी मतम मदुदा अमुक हेना नुवाइतब पिशन बगा पांखक ओइगनि हाइबा वाफम सिने दुगा पीखिब थाजबसिंग असि थबक तो उनथोरकनि हप्ता अनिसिगी मनुंगदा एजुकेशन गी ओइबा तोवान तोवान खुदोंग चाबसिंग लाउथोक पिरकनि हाइबि थाजबदि पिरे मदु मदि ngैब तारि दुगा लेहौरिबा तोपा पीखिब थाजबसिंग अदुजु मतम चाना पिबिरकनि हेना खुदोंग चागन हाइबा वाफम सिनि सिंगलेन खोगी पीगे तौरीबा अखोगी प्रोजेक्ट अखोगी सेमिलोन फनबा अखोगी ओइबा आईडीपी सिंगी ओइबा थबक पीपीयू ना हाइरी पिगम थोकपनि सरकारना सोइबदि अवाब ताब गांतनी अदुमकपु हौजिक ओरिबा लेबा सिगी ओरिबा फिबा मणिपुर ओरिबा फिबा मरु होइना इवन हयेंग सिफाउदा ट्रेड यूनियन सिंगना इंडिया पुम डिस्ट्राइक कौरिबनी अखोगी सोशल सिक्योरिटी लाई लेरक्तबा अखोगी थबक सुनिंगाई लेरक्तबा थबक सुफम लेतबा सुबम मयाम सि युमफम ओरकांदा इश्यूज मयाम अमा चाउन लेरगै मरासिदा आईडीपी सिंग सि फाउदा अखोगी लेंगाक्सिना पिखरबा अखोगी मणिपुर लेरबा मसिंग यामद्रबा आईडीपी सिंग फाउदा येंगसिनबा ngamduna लेरिबनी तादना करम बहिरम सिंगदा आईडीपी सिंग से अब्जॉर्ब तोबु याबगे मखोगी सेंदोक लेजना बाहायबा तारे आईडी अतोपा ऑप्शन नमता लेत्रबनिना मागी युम सिंगु थादोगा लाबनिना मागी ऑक्युपेशन जो फम दम लोइनरगा लेहौबनिना कमाइन येंगबे सि मितांग सेजा अदुम आइन ngasai panjagibedo dum khata jage Kashmiri migrants Kashmir si internally displaced yam toin thokpa mafam bani na ta maru na koi violent conflict kamle na IDP si atai manam na thon basu hai haidi sarkar na saw thorangi achauba project ama madu tawna ba khonarak pada madu tanthorakpa madu sip torpa na tanthorakpa adudagi thokpa su hai natraga na koigi magi ichau thorakpa adagi ngasagi natural disaster hai tare ko masi thorakpa gi to basu le aduga sumai tawdra koigi ngasagi violent conflict na maram oituna tholakpa se si matang da di akoine hek ahan bada uba matam da Jammu Kashmir si dum urga lakhrabane ba ado Kashmir da thokiba matam da di 2008 ta haidi mayam da thokre mamang su ado 2008 ta thokpa matam da makoina madudagi lauthorakpa akoigi package sing manung da haitare ko amakakti akoigi Kashmir gi migrants sing se just like akoigi internally displaced people Manipur gi se sumaina mo gi su IDPs leiri do makoigi da di karmai to ge da imung amada akoigi maximum of rupees 13000 rupees 13000 yami ko matam dugi senbam du palising trom do ye adum hojiti hengapam jutoi ko masi moi pibagi wadu lauthoki ko aduga loina na tongan mamadi matak da cheng chak darkar laiba mayam ju pire ngasai gi mai masing tambagi kari gi mayam do loina yaw hore ko madumak su moi matik chadi hairi ne madui matak tu da kramai to ge da masimade koi Manipur da ai masi implement ta honinge haidi hojiti akogi state ki lengak tu nateba sidi akogi chawgraba koi malem gi oina ahum subada khwaidigi chawba third largest economy oidori ni na kogi makhong pongna lawriba koi India gumba dungba masana masabu koi super power gi tha am changle na claim tawriba leba kida akogi lupa crore khara khai to pai sidi kai mate na ta an masane thamjani gi hoju kogi lakadoriba July 19 de hodoriba parliament session ji da कोई गुवाहाटी दा अमित शाह ना लाखों मतम दा लाउथोकी बा कोई मणिपुर की रिलीफ अमसुंग कोई रिहेबिलिटेशन सिगे आईडीपी सिंगी मसी कोई खनड़ी पैकेज अमगी खनड़ी है बस है मसी थबक तो ओंथोरक्तना आईडीपीस मणिपुर दा लाइरिबा कोई आईडीपी सिंग से मसी खरे हेना मकोई मरतो का हेना वाबा मु सिंगसी कोई फतन असेसमेंट तो कंदोगा मकोई जी लंगा की ओबा रेगुलर जॉब चुमनगी कंट्रेक्ट उंट्रेक करी का अदुनते को रेगुलर जॉब से आई पीबा चुमेन खलेबा रेगुलर जॉब लिसिंग होम पीबदु काश्मीर की तेदी पीगे मेगी
मे द थोपने अखोई 2023 की अदुग जून की 2023 की अखोई जून था फौदा कश्मीरी माइग्रेंट सिंह से सिदा तसिंग चप चाना कोई थबक तो जॉइन तौदना मसागी तोलोब चाबा होरबा रेगुलर जॉब फंगी बसे लिसिंग अनि चात्रु कनिफु मंगाने अदुगा मोय लिसिंग अहुम अमसु कोई प्रोवाइडेड एना हाई पिगी हाई पुन्ना लिसिंग तरुक कुमगी चांगी सिगी मोय अटेम्प्ट तौर को माले मोय थौरांग सिदा अदु मोय डायरेक्ट अखोई रेगुलर जॉब सिने मोय दा पिरेसे मरमदी मोजी उजिक वोकेशनल कनो तौदना मैम पिरुनी अदगी मदु होजि जो खोय उरे लंबी सुरोक्ता अखोगी माना माना अखोगी साजबा अदगी माना हुमांग तारा साजरी हिंग तुमदगी साजरी पोत योन बखोनबदा क्यां वागे प्रासांगनी फिनी बिदौन तौरिसे सी अखोगी मागी डिसेंट हाइबा पोत इछुआ गाउद्रबने नत्रा को सेल्फ रेस्पेक्ट आई सेल्फ रेस्पेक्ट मागी सी अखोगी इंटरनेशनल की ह्यूमैनिटेरियन लॉ मैम लेरिबा मासागी मियो के हक की लेरिबा पुनम सी येंगदी अदुगी मतिक मसी नुआइतबा फिबमने अदु आईडीपीस हाइबा पोसे ngasi moine thingnaiba problem si akhoni di silent oina uba yai adu masi matam chuppada sigi isu mayam ji di NGO sing CSO ji mayam na tawri bani na hekta global issue er kane okay haidi masi resources sing hekta putor ko por ngakta ne adra masi india gi akogi apun ba india gi na mai khwai gi khuningai ba chomningai oba amane aduna chap mana bani akogi kashmir gi migrants su manipur da leriba sigi akogi thoiba sigi IDP सिंगसु चाप मानवा कोई इंडिया सिदैदा अखोगी वन कंट्री वन सिटीजन हाइतारेको अदुगी राइट दु चाप माना लेबम तोएबा अदुना आइडिया तैते अखोगी ट्रेनिंग पीबसु दुम पीबियु अतै तौबसुम तौबियु अदुगा मखोइसे अखोगी रेगुलर जॉब ता अखोगी इमुंग हुजिकी लिसिंग ओम पीरबा सुमाइना लिसिंग तोर पीरबा सुमाइना अखोई मणिपुर की सिसु मदु पीबम थोए अदुरगदि इबन अखोई युमदा हनबदा अखोई नुंगाइत्रे का हाइबा सेफ ओइदे कारबा सिक्योर ओइदे का हारिसे मागी पुंगनिंग वाखल दुदी खरंगैदि खोगी जॉब की सिक्योरिटी में लेरबनिना मागी डिसेंट लिविंग बोक्ति अखोई लेदोइनेबको अदुना हुजि अखोगी लेंगा की थबक खक्तदा से ओजा खक्तदा स्कूल दा वालिबो ओजा मसिंग जे लिसिंग तरे ने कोई असेंबली दा हागिबदो कोई कुइद्रिबनेबको अदुना वैकेंसी दी हेक्ट खोगी ngसागी इचाउ थोप हाइतारे वैकेंसी याम लई मणिपुरदा अदुना हारिबसी अखोगी हुजिति अखोगी मणिपुर की बजेट खंगदे मणिपुर की फाइनेंसी मतंगदा पुनमक्सिदी हुजिति मागी पार्लियामेंट अदुगा दिल्ली दा लेरबनिना हुजिक अखोई प्रेसिडेंट रूल लेंगे मनुसिददी तंगे हाइबदुदी अखोई तौबा यारबने नत्रा को अदुना मदाइदुदा अखोगी हेन अखोगी तंतु लेताबा पुंसीमा अखोगी लाखनबो होनबो मतमदा सिगी मखोइदा अखोगी इनकम थोननबो जॉब पिबसे मथौ ताय अदुना मदाइदुदा आइदी होय अतै अतै लेरिबा अखोगी NRGSC अखोगी अर्बान की लेवल दसु पुखतना अर्बान की गारंटी अखोई स्कीम मदु लौथोकपा याय अदु लोइना अखोगी मोइसी एंगेज तौबा म चंगेबा नत्रगदी वखल लेना पुनिंग वखल लेना सिदी ngasai अखोई कैम लेतबा अखोई बोक्ता याम थि लेरि नेत्रा हजि जेता हंगजे अखोगी सस्पेंडेड एनिमेशन दो जिक लेरिबा अखोगी म्यूट मैम जिदा हेता संग हंगजेबा हेता टेस्ट तौथि कैनोन टेस्ट तौजि हेता वखल लेना न कोई तुंबा यार मोइदोनि मोइसु ngasai सरकार हैना दुम तौदर मोइ IDP करी करागे सिबो मोइसु खलम निको अदु ओरगसु तौद्रिबने अदुना इन पंजनिंगिदी अखोई हजिकी वरेदी IDP हाइबसिना अखोगी मणिपुरदा सिटीजन अनि लेबै मनुंगदा मखोइना ख्वाइदिगिना साथीना कोई सफर तौबा दुम सिटीजन हाइबदु ओइरबनिना मखोइदा प्रायोरिटी पीदर मखोइदा फोकस तौदना मदवाइदुदा कोइगी मखोइदा पीबे याबा कोइगी तेंगबांगसी लेंगाना पीरबे दमता आइनगसा हाइजरिबदो कोइ प्रॉपर असेसमेंट सिमा कोइगी मदु तौबियु अदुगा अनि सुबदना कोइ पार्लियामेंट की अचौबा टीम ममा मदो कोई मणिपुर की MP सिंह जो तक्सलनिंगे MP मखोगी हारिबा IDP सिंह की रिलीफ कैंप सिंह सतना मखोगी अवाना मैम सी फजन एसेस तौगा रिपोर्ट अमा थंबिरगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट अखोगी फैक्ट फाइंडिंग अदुगी मदुगी रिपोर्ट तु युमम ओरकांड अचौबा पैकेज अमा मदु अखोई लौथोपिदना मदवाइदुदा अखोगी IDP सिंह की मागी पुंगनिंग वाखलदा लेरिबा अखोगी अवाबा सिंह सु खर कोपसु ngamni sumna khaki अखोइदा मोइदा काउंसलिंग पिब खक्तनदी मदुनदी अखोगी समाइदा अखोगी मागी करी हाइनी ICU दा पुसनगदोरबा अनाबा खितंग ग्यान तारिबा अनाबा मदा मसागी मंत्र सोलन बदुबुदी मंत्र सोलगा ngakting पथाबदी याय अदुबो मसागी माबो कोगी ICU दा पुसनद्रिंगे दो वार्ड लमनों थांदो पयाननबा ओ सिमदी नंगी आशा लैको आशा जे थबक तो ओंदोरे को हाइदो मदुम दंग कोई पिबिरगदी अदु ओरगदी IDP सिंचे अदुम याम थोना पुन होगल कनिन खले ओके यस मयु मकई लोइना मक मई ने चाहोरबा थुगाई होरबा इबन युम लेरमी हाइबो खंद्रबा लोइना मक तेम गाइग्रबा अदुगा सिनफमजु लेइतबा हुजिकसी रिलीफ कैंप ता यामना चिन्ना लेइते यादबगी हिंगरबगी मवंग लेइरिबा तोंगा तोंगा मेंटल ट्रॉमा वखल अनाबा कयामा फाहोलिबा मैम सिंग सी येंगदी
मखोई सिंगदा मसागा चानाबा लेंगा की रेगुलर जॉब म पी भाई बसी ख्वाइदगी हेना सफाबु ओइगनी हाइबनी कितंग दो ओरसु मिट माइ पांगबु ओइगनी हाइबनी अदुगा मालेमदा अहुम सुबा इकोनॉमिक ख्वाइदगी वांगबनी हाइदना मसाना मसाबु लाउजरीबा हाइजरीबा यामना पावरफुल ओइबा कंट्री अमनी हारिबा इंडियाना असिगुंबा थौरांग खरा असिगुंबा खुदोंचादबा मियोइसिंगी समुक्ता पाखतपदा करिगिदमक्ता निंगदोन पोंगदोरिबनो मसिदि करिसुलेबा थबक ओइरोय मखोइगी दितुना असिगुंबा थबक सिंगसिदा हेना बियिंग चंगबियु हाइबा वफम मसिनी अयरोइबसी व्यवस्थित ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯛꯁ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯦꯝꯑꯩꯆꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯁꯦꯜꯁꯤꯡ ꯎꯅꯔꯨꯕ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯃꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ NRC ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯔꯤꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠ ꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ IDPꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯃꯗꯤ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IDPꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯍꯜꯂꯒ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯀꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯦꯅꯥꯂꯤꯁꯤꯁꯇ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯃꯅꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥꯅꯕꯗ ꯑꯩ ꯄꯤꯅꯕ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦꯀꯣ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯗꯣꯁꯥꯁꯤꯅꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯅꯦ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯈꯩ तखाई तकना दिखे कश्मीर गुमसिना नेशनल इशू मा पाकिस्तान की इंटरनेशनल इशू मा मोइबनिना हाइद जु पंपी द पीब अखोइ सिना इरांग तोरगा ओजाना बोइन तोइसे फॉर्म मेमोरेंडम पिसली हजन हजन पिसली हाइदि आई वारे जु क्याम हजन हाइदुनो हजन वार कांसेस दा अखोइ ओजाना बा जु खंबिरंगनि मीसे नौरिङै ददि खलामे मीसे हंबसे सु कुशलादि मीसिंग सिसु लोइ मसा मसाइ प्रॉब्लम लेबनिना सु कुशलाबनिना खरखसु हंदरकपा अदुर मसिद अखोइन हाइदुइसे मसी मैजे तोखरसु अखोइ प्रजाना तोखरसु तोकपा यादब मीमदि लई मतु कनानो गवर्नमेंट ने सिनेबा माइदि मथौनेबा मादि अखोइने टैक्स पीदना सैलरी पीदना थबक तोइना अखोइगी वारिबा मैयासि मतिंग पांगोइन थम्मनेबा मसिद अखोइना थम्बसे मसिद पोट अहुमनेबा मोनि ख्वाइ दरकार ओइरिसे इहान हानबदने गवर्नमेंट येक्सन दोइसे मखोइगी हेल्थ से मसिगी हेल्थ स्कीम अमा CMHT ना मखोइगी मैम पीरिदना को मसिना तब इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन मैम की हेल्थ कार्ड अमम पीगदबने हेल्थ कार्ड पी तारदी ngसागी वारिबा अमा तौबदा ngसागी जेनिम्सता बोइलादी सपोज इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन हेदि क्यू दो खरा लहलु खोललु का हाइबसे अदवाइन थबने हेल्थ कार्ड अमा इशू तौगदबनी हेल्थ कार्ड से जो अखोइगी पैसा सु यावगदब हाइदी CMHT की दा लाख मंगा फु याबा दुबाइना सिगिसु लेना खरे हेनबा खोटपगिने खरे हेना याय हाइबा मा प्लस सिगिना खरा कोमथोकपा मा CMHT की दी खरा लोइ फंगबने तेदना को खरा कोमथोकपा मा मथंग द खुइ एजुकेशन की हारिसे हखोइगी फ्यूचर जेनरेशन मैम सि जे करिंबा एजुकेशन जे पिहोद्रबा अरु तादी हजिक तुंगदा लाखदरिबा मोइगी लाइफ से करिनो इंटरनेट डिस्प्लेस पर्सन मैम अदुना एजुकेशनल स्कीम अममसु गवर्नमेंट पिगदबनेबा मसिगी मरक्से अखोइगी ओजाना हेक होबदा लिवलीहुड एना मियोबेजी हिंगदा यादे चादा यादे थकता यादे पोट हाइसिदी अखोइ गाड़ी से याद्रेना गोदाउन नाग थम याय अदुबु मियोबेदी गोदाउन नाग थम यादे चादोइनी थकतोइनी अदुदे मियोबने हिंगनाबा पुंसिरोल अमा लेबसे मसिगी पीबसे ngसागी अखै हान हाइजखिब दुबाइना अखोइगी थाइना कश्मीर दा ngसा ओजान थंगबे 13000 है थाइनेगिनी अरि मैम थमने से 72000 ने अदु होजिकसी हयिंग से निंसा कुना धरना लेरेको सॉरी ऑल इंडिया स्ट्राइक मसिद मोइना मिनिमम वेजेस से 26910 डिमांड तोइबा अखोइगी लेफ्ट की ट्रेड यूनियन मैमना मिनिमम वेजेस मीम हिंगदा यादब जोनी 6910 ने होलेबा मदुगी 72000 दो फंगदसु ngамदसु 26910 तु सी मनक्ता मदि पीबा हाइदि अंटिल मसिगी इरांग से लोइदे फौगी पीगदनी हाबे एश्योरेंस अमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीहनिंगेबा अदु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रेमचंद अखोइगी मणिपुर की इशू द वखन जुली पैसा पीरकपद जुली थमोइ जुली ने थमजगेबा हाइदि अखोइ सिदा वारी मैम से अखोइ निंगसंबदा अखोइगी 2004 दा मनोरमा लेखिदब मतम 2001 गी दा अखोइना निंगसंबा सुमसी अपतोइ निंगसंगी 2001 दा हेक हाइबगा जून दा थोकबनी को जुलाई दा प्राइम मिनिस्टर अपील तवेबा नखोइना वारी दो आई वाई हेना अखोइगी सिना वाई हाइबदो नोइना वाइदो आइदो खंगे दो हाइबिरक्तबगी तंजाने अखोइसिना हाइदि ngसाइ अखोइना हजिक पाइसिना पिरकप मयामनि को अखोइसि पीबदि लारेना नखोइ म्याम वारी को हाइदो आई फौना खंगदे खंगे हाइबगी वाहिबो हाइरक्त्रिबा अदुना अखोइना हजिक एक्सपेक्ट तौबसे
oja Premchand yamna wang expect tawraga pirak padana siki anara sum pirak pase machine akoi Manipur prajana yam pende internet service person yam pende adubu hojik akoina tawu matamda akoina pressure pi matamda internet express person me amna su demand to base hadakti concrete oina machine lodre phauda akoina happy da su documentation da khangde time bound haide suppose moino je hari se ngasai moina hari se nodal officer bam thamo haibani na nodal officer je akoina haina ne every department gi nodal officer bam thamo health care ma hai amma khatang nate ko leita su naha le bia de senior am le ga dab ne ba naha leita ri manu hairu ni file chakani manu mathak thang da haiba ngamoi khraga senior most at least akoina haidu se once a week deputy commissioner na visit ta gadam ne ham sida last akoina thamning sina I mean andi thamjaram ge ko last thamning mai ko tawon haigu doina parliamentary committees haise parliamentary committee haise Punjab sorry Kashmir gi matung da ani chali haise parliamentary committee ne sem je kai na kanda parliament masamak sidi mahuk di mak chapya de na parliament masamak na chapaga chamane hena lawye parliamentary committee se parliamentary committee na chale di parliament masana la ga problem do understand ta wine maduda Manipur gi asu yam na lurba crisis da parliamentary committees form tawdi je kari gi no aduna parliamentary committee em semaga parliamentary committee sembagi japne kana bamna every political party out there BJP or ama yaura makhui me absen la adi moina taradi parliamentary pa no la aga oja me absu unaradi moina why do senior parliamentary law di kanoi da akoi shaida ngangi ba koi shal law se di moina koi samu kano da penau khom bai do badu ko chap mani aduna maru oi ba Delhi da phami ba MP me am law bang ba me am do akoi invite toksi committee semo haisi aduga akoi gi nakung yong na ba aduga oja hoina piri ba memorandum ka ki me am se MP me am da haide khoi sai pibna taba mapan gi MP me am da khoi problem se yong na ba khoi ne memorandum PC moi da chi thasi na tam jaki okay amoi base akoi gi ngasai tonga tonga ma di ban am ni haibi khreina ma kai kai thami bi ai aroi bada ngasai gi dima sing du matak da haining mai ba tare kano aroi bada aina moi amma khatang thamjaninge demand sibudi akoi matam gi matungina adum tawbune akoi hujik tawrisina akoi basic ni ne ado resettlement to kari demand tawbune habduma akoi kupna khanagine adum masidesida aina hujik ngasigi SKTV live ki khuthangda aina cookie akoi illegal immigrant singsida akoi gi site gi Chuchampur Meiti United Committee gi site gi amadi Chuchampur gi Prajamiyam gi site gi haijani mose moina taraga di fare tadaraga di khangdre taga ne khale moina akoi gi yum ngasi ut olaga tangoi olaga plane da thamido akoi maitai machani akoi nongmodi soidaga lakani moina mangi ba mangando sumphau phau akoi Manipur Prajamiyam khusam naraga akoi nongmana ta nongmodi soidan laga akoi mahamdu khunda leitaraga amuk hanna Himalaya Manipur gi ngam khai koi nga ka leigini habsim tang okay akoi gi mahauksha gumna amuk halaga leiki gani haibagi thongna do handri masida maile ne basingna mateng pa kani kwari maruina miyam su leiri aduna akoi gi yes akoi gi mathong hukta ba haiba tare kuki mathong hukta basinga tawraga su tongan ba akoi bu support tawrak pa haibadi apun ba hektam da pun chame si haiba yarom moida busunate adumakpu mathong huktriba tawdo thok tawriba singa du koina khaliba wakal ri lan gani akoi hanagumna halakani pun leiminagani ngam khoi ngakani haiba wakalon si adumak IDP singda lengna leiri masidaista sarkar na karam thorang sing pakhala kadege haibudri ngaiba tari adumakpu haukiba numit ini khani sida haiba tare eguma changes khadi lakpui mamiri uri adu buhari bu changes singasi maming tagi oibe dori bra takan thabak ta chasingna pangthor ka dori bra haibudri matam na purakpadu yengba tari hari ngasi gani the Manipur false harmasi matang solution jage asi thormasi da pena homongna shoga bido thar phong chari masiri ngasigi the Manipur false harmasi thorom sikram toibe ta ko khoija feedback pipiro ngasi gani kai mathang chari khrum chari